aka 33.900 dollarga yaxshi bitta imkoniyatda GX kelib qoldi. 4.6 объемda 460 Lexus GX 33.900 ga yaxshi imkoniyatlar bilan va bu родной akrasda. Va bu narxlarda hozir ko'ryapsiz, avtoberekada bilmayman necha oydan keyin chiqib qoladi bu narxga bilmayman. Chunki sostoyani ham просто yorib mashinani bir qo'lli meni otaxonga berib qo'yamizmi jiga? Eng kami meni otam yo'q. Agarda otaxoningiz bo'lsa bering. Bo'lmasa o'zingiz mumkinmi? Ro'hninzoviy Restalin mordalari bilan GX46 hech qanday gaz qo'yilmagan 33.900 ga to'liq nalichkaga обмен bo'ladigan bo'lsa boshqa narxga bo'ladi, qimmatroq narx bo'lib qoladi. Nalichka bo'lsa может jigar egasini ko'ngliga qo'l solib ko'ringchi, может undan ham tushib bersa kerak. Срочныйga просто shok senada bo'lyapti-da. Moqarang. To'rtta letniy balonini qo'shib beradi podarkasiga. Paroglari qaralgan, beskulchovoylar bor. Tonirovkani agar kelishib qolsangiz, tonirovkani ham siz bilan birga berib yuboradi. Pamять сиденья, богатый salonlarda seri va seri кожаный salon, nakitkali chexollarda, плавающий сиденья, деревянный rul, деревянный аквапринт, monitorlari Androidda qimmatidan qo'yilgan ekan. O'sha shtatning o'zini monitorlari ham bor. Uni ham qo'shib bersa kerak. Dozonniy klimat kontrol, 4VD, обдув подогрев сиденья, 146.000 probeglari bilan GXda jigar. Mana bunday ashushina bor-ku, bunday chiqishli. Va nasib qilsin sizga. Endi shunday mashinalar, shunday chiqib, tushishlarda ham bu. Endi mashinani zo'rini hamisha niyat qilaman, o'zimga ham, sizlarga ham. İçini sostoyanalarni ko'ring. Juda ham akkuratniy, cho'tkimingan. Pul juda zaril. Juda zaril ekan. Egasiga men shuni eshitdim. 7 mestalik Restalin prozrachniy stoplari bilan GX 460 da 33.900 ga var. Jigar shoshilasiz. Bugun 22-mart soatlar 5 bo'lyapti. Жақсы ниетмен bir лайкты басып қойың, тақсыр ушундайынан айдағаны деп айтпайын. Ушу жеріне отырып кетің, бір водительді қойып айдатқаны насып қылсын. Тақсырым, мына машинаның içindегі комфорт білбейм, VIP класстан дағы күштірақта бұл президентский класстардың ең вышыларынан деп айтамыз ғой. Бұны артына отырып қалсаңыз, тақсыр өзіңізді как статусыңызды ошо президенттердің қатарына қосып қойсаңыз бола береді. Шторка управлениялар полностью қаралған. Задний консольда медиа управление бар. Мына шторкалар полный электрический управление да. Байқотасы тақсыр. Long версияда бұл не аппарат дедіңіз бұл тақсыр? Бұл деген Genesis G90 деген. Тақсыр, мына ешікті бір açқаныңызда ешіктің чоңдығынан байқап қойдыңыз. Аквапринтерді байқотасыз. Необычный дизайндармен іштеген Lexicon акустика системаларымен Genesis G90. Настоящий VIP класс. Тақсыр, 2000 жылы тақсырым? 2019 3.8 көлемді таза жүрек бензинмен морданы байқадыңыз. Тақсыр, 4 линза фаралармен. Ушул көрүнүш өзү отдельно чувствовать ете турган машиналардан. Тақсыр, 360 камера дейсизби. Машина полный комплектацияда, мынабы повторитель поворотник крылада жайлашкан. Мынаны карасаңыз кандай дизайнды берип койгон. Дискалар отдельно темада, бескүлчөй доступ бар. Тақсыр, эми алды орундук үчүн болгон комфорту карап коюң. Массаж сиденья, мына ичинде кандай деген функцияны карасаңыз, сиденьяда бардык керектүү функциялар бар. Мындай сонун чехолдор, зимний чехолдор салып коюптур. Подогрев, обдув, заднее сиденье, шторка управления, передний консоль, медиа управления, беспроводной зарядник, автомат, коробка, двухзонный климат-контроль. И тақсырым, бұл жерде спящий режим, автохолд, драйв мод, лепесток, адаптивный круиз-контроль, настройка управления, дистройник, голосовое управление и электроплавающий руль управления. Мына салон отдельно өзі bağlanады, потому что мына коричневый руліне чейін дизайнды байқадыңыз. Тақсыр, проекция лобовой бар, 132 000 шақырым басқан, ручник электрический. И тақсыр память сиденья, полный сиденьяларында қаралған. И мынанысы отдельно бір тема болады. 4 ешікті полностью присоскаларына чейін қаралған. И монобров стоптормен. Бұл LED болып, бірақ необычный жанып тұрады. Тақсырын баяғындай блескмен. Багаждар электрический açылып жабылады. Айтылыш басы, бірақ ушундай көрінген машинада тақсыр статусы 50 000 долларлық машинаның басы 26 000 долларға еще biraz содалашу жолдарымен шығатады. Срочно хозяйына чалып, келишим жолмен басып қойсыз. Ассаламу алейкум. 100 000 долларлы машинаның үстіге отырып алсын, үкім деп тұрып, мені сөкпай қала акалар. Bundan çoğunu tapa almadım. Mahluk bir çoğun машина екен. Бірақ мынандай көріп bu машинаны. Акам, bir dua қылғым келіп қалды, че. Ушундай Рамазан айлардан чыктык. Ушундай машина бардығы еркек
bardiq musulmon elini xonadonida bunday uyda turishlik nasib qilsin. Minishlikda nasib qilsin. Akam 570 bu Lexusda niyat qilib qo'ydim. Shu videoga men like bosish uchun aytib aytdim. Like bosmaganga nasib qilsin deb. Amin, Allohu akbar. Akam 2020-yilgi Lexus 570 va bu trехнизовый 100% родной оkrasda. Egasi aytdi 100% plus полный бронепленка qilingan holatda mashina idealnim sostenida. Voy maxluq. Bu shunday mashinani niyat qildim. Sizga, imminni tug'anim sizga nasib qilsin shu mashina. Jigar. Qale. LED optikalarda, ishtali trехнизовый faralarda, белый жемчуги bilan bahaybat bu. Amerikanskiy variantda $100,000 jigar. Olib minganingizda 100,000 chiqib ketadi inshaalloh. Asta-asta albatta. Ketdik. 360 to есть kameralari bor. 5 ключевой слепой zona. Granatoviy salonlarda, bordoviy обшивкалari, деревянный аквапринт, электрический память сидения, фирменная акустика va bordoviy mana bunday salonlarda nakitkali chexollar, lyuklari qaralgan multirol monitor, 83,000 probeg. Va samolyotda bor уже, bu yerda knopkalar 4WD, управление пневмоподвеска, обдув подогрев сидения, деревянный аквапринтlarda белый жемчуги bilan egalari nomeri telefon qiling. Hozir orqa salonlarni ham bir qator ko'rgan holatda. Aka, mashinani voy shak. Uzuroma, просто emotsiya qatorida aytibman. Dahshat, salonni qarang. Bitta ko'ringda. Mo bitga, auraga nima deysiz? Jigar, nasib qilsinmi? Sizlarga ham albatta. Bunday qiling. O'tirib bismillah deb turib qarang. Voy, bunga o'zi chiqqaningizda subhanalloh. Alloh yetkizsin hammamizni. Men ham o'zim maza qilyapman. O'zim ham jigar. Ichlarini ko'ring. Orqa shtorka, orqa monitorchalari bilan. Voy shak. Bu mashina qarang. Voy jigar. Shtorkalar bor, orqa podogrev, обдув сиденьялар. $100,000 2020-yilga 570 5 объемda Lexus elektrobagaj, restyling stoplarda ochilsimsam. Qarang jigar. Qarang ochilishini. Va 7-mestalariga yana mashinaga просто 5 baho. Egalari nomeri ekran pastda. Nasib qilsin sizga. Sizda imkoniyat bor. Shu mashinani olyapsiz inshaalloh. Yaxshi kunlarga mening oilangizni, otangizni xizmatini qilsin deyman. Sog' bo'ling. Ay do'stlar, zo'r bitta mashina kelib qoldi. Narxi undan ham zo'r. Lekin mashinani sostenalariga 2025-yil 8-oy. Qancha bo'lib qolyapti? 1 yil ham bo'lmagan ekan. Va 4,000 probegda Kia Seltos benzin motorda 1.6 turbinaviy va narxi $18,800 ga. Radnoy, hech qanday Carfax bo'lmagan va egasini aytmanda biz tekshirmadik bilmaymiz. 18,800 ga shok seni desam ham bo'laveradi. Chunki 25-yil 8-oy. 4,000 atiga probeg. 4,000 akam. Ichlarida restyling, polinavrotli manobroflari bor. Ba'zilarida mana bu stopi yonmaydi bu yog'i. Prostoylarida shunga ham ahamiyat berasizlar. Restyling, mana bunday diskalar ham ancha-muncha seltslarda bo'lmaydi. Faqatgina polinavrotlarga qo'yiladi. Ichki salonlar. Qarang, stikerlarni, eshik chekalaridagi mashinani 4,000 probegliga kelib qoldi. Akalar, Seltsda parog ko'rganmidingiz? Jigar, parogi ham bor. Mashinadagi aura jildiz uzoqroq qilganda bitta. Ana shu turishiga. Qale. Mashina zo'rmi? Akam 18,800 ga o'tganda 23 ni chiqaruvdik. Akalar, бесключевой, слепой zona, elektropaket, плавающие сиденья, qo'shilgan holatlari, multirul, lipistog rul, elektrotablo. 4,000 probegda ko'ringda jigar. 4,000 probeg. Voy. Zo'r. Va bu yerda monitor, двухзонный климат-контроль, беспроводной зарядный шабай управление, рычаг, обдув подогрев сидений, ручной электрический автохолд bor. Ichlarini ko'ryapsiz. Sochniligi va mashinani ichidagi hid ham salonda yangi mashinalar hidi keladi. Xuddi shu hid turibdi. 18,800. Ochig'ini aytaymi?
kelganda men yerga men hozir bitta eng kamida 19,5 20 ming dollar desa kerak deyuvdim. 18,800 ga chunki родной окрас dedi. 25-8 oy 4 ming probegi bilan restyling Kia Cells 1.6 turbina motor benzin. Egasi nomeri ekran pastda. Тақсыр, бұл сіздің статусыңызға жараша тұрған ең күшті аппарат деп айтамын да. Бірінші мына ключінен баштайын. Ключінде заводской автозапуск бар. Үйде отыр еле басып қойсаңыз жүргізіп қояды. Байқадыңыз не аппарат екенін. Мынауы режим езді. Бисмилля деп бір басасыз тақсыр. Жүрді бұл жануар. Мынандай кнопочный коробка управления қаралған, автохолд бар, спящий режим бар, камера управления, помощник парковка, обдув, подогрев сиденья, подогрев руль, двухзонный климат-контроль іштейді. Сенсорный дисплей. Болғаны 91 мың шақырым басқан. Не аппарат дедіңіз бі бұны? Бұл полисайт тақсырып, мына кнопканы бер басасыз, аккуратный сіз үшін максимальный комфортты бере тұрған аппараттардан бері. Бисмилля. Вай. Корабльде жүргенде боласыз ғой. Бұл да тақсырым парковкаға салдыңыз. Аквапринтерді көріп отырсыз. Необычный деревалармен іштеп қойған. И ең жаға тұрған жері мынау. Алькантаро, потолок дейді. Тақсыр машина өте жирный комплектацияда, даже ручник, электрический полосодержатель бар, память сиденьялар қаралған, акустика жөнекей емес, крыл акустика системалары менен. 2020 жылғы Hyundai Palisade. Бұл чоң машинаға мынандай порог деген нәрсе өте керек болады. Заводской порогтарынан бері қаралған 360 камера, слепой зона, штатный дискаларда и европейский Michelin резиналар қадалған. Мына морданы байқадыңыз. Серьезно взглядты бере тұрған каллиграф мордаларда. Екі көлемде дизель мотормен мокрый асфальт богатый көрініштегі Palisade. Тақсыр срочно басып қойсаңыз болады. Машина өте жирный навороттармен. Даже арқа орындықтар үшін отдельный комфорттар қаралған. Боковой шторкалар менен, капитанский сиденье, задний климат-контроль управления, подогрев обдув заднее сиденье, алдыңғы сиденье управление қыла тұрған боковой кнопка дейсіз. Проекция, полный функциялар қаралған. Бұл жерде 3-ші ряд сиденьясы бар, için тартып қойғанда соң. 3-ші ряд сиденье, полный обшивкаларын орап қойған, аккуратно. Қаласаңыз 3-ші ряд сиденьяны түшіріп, багажды генералға қылып басып қойсаңыз болады. Айтылыш басы 22.500 доллар. 2020 жылғы Palisade. Хазайын номермен байланышып, машина ош шарында болады. Обмен жолдары да бар. Кішінарағы машина берсеңіз, үстінен ақша қош беремесеңіз, сүйлешу жолдары қаралады. Ассаламу алейкум. Пробегді көрейін де жігер. Әпкейні. 16.900 пробег. Әкем, bu машина родной пробегді. Ikkita detalda вторичка окрасы бар. Kia K8. 1.6 gibrid motorda 2024-yilga poq svetda ikkita detalda вторичка qo'ygan, hamma yo'g'i родной deb egalar aytdi. 16.000 probeg. Voy, K8 da oldi dizaynlarini ham o'zi просто yorvoration chiqarib qo'ygan. Akam, tem bo'li gibrid motor. Akam, narxini necha pul qo'ydik? 22 mingmi? Yaxshi kam bor, ha? Tushib beramiz. Valla. 22 ming. Ene panoramalar ancha-muncha K8larda bo'lmaydi aka. Bunda bor ekan. Shu joyiga olma panoramalar 22 ming dollarga 16 ming probegda gibrid. Beskulchovoylar uzun заводской diskalarda ichki salonlarni ko'rib o'tamiz. Elektropaket, naturalniy derevalari bilan плавающий сиденье, коричневый кожаный салон, плавающий пассажирский сиденье, панорамный люк, черный потолок, монитор, электротабло, двухзонный климат-контроль, драйв мод, автохолд, обдув, подогрев сиденья, шайба управления, рычаг, ручной, электрический, бор. Yozda panoramani ochib olib, o'qib yurasiz jigar. Ichlarni bitta ko'ring. Orqa podogreflari bilan Kia K8 da ekonomishniy gibrid varianti va bu probegga so'z yo'q. Olasiz 20 ming probegda siz o'zingiz qo'shib qo'ysiz ham mashinangiz bir 50 mingdan oshmaydi da probegga jigar. Maza qilib keyin ham sotaverasiz. Tem bo'li yili ham 2024. Ikkita narsasiga buni qiziqib olsangiz bo'ladi. 24ligiga, 3 ta ekan. Gibridligiga va uchinchisi 16 ming probegligiga qiziqib olsangiz bo'ladi. Bosamiz egasi nomeri ekran pastda.